turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mwese mukurikiye Umuseke TV. Tugiye kuganira ku makuru abatandukanye agezweho muri aka kanya. Turareba imirwano imeze nabi muri teritwari ya Rubero. Umutwe wa AFC M23 uhanganye n'abarwanyi ba Wazalendo, ndetse M23 baravuga yuko hari agace yigaruriye. Turaza kubireba. Turareba ibiganiro hagati ya Kongo n'u Rwanda bibera i Rwanda. Uyu munsi byari gukomeza harebwa uburyo hagerwaho umushinga wo kugarura amahoro impande zombi zikawusinyaho. Ibyo turabigarukaho. Turanareba operasiyo yo guhitana Joseph Kabila yateguwe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Bivugwa ko abakomando yohereje bafatiwe muri Zimbabwe. Turareba ese birashoboka, ubundi agamije iki kwica Kabila, byaba bivuze iki, byamara iki, byagarura amahoro muri Kongo? Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho turi kumwe na David Marshal. Marshal, ndagusuhuje. Urakoze cyane. Umeze neza? Nta kibazo mfite jewe. Ndabibona rwose urikwije nk'uko bisanzwe. Reka tujye mu burasirazuba bwa Kongo, aho umutwe wa M23 uyu munsi wiriwe mu imirwano yatangiye mu gitondo, ikaba irimo ibera muri teritwari ya Rubero. Amakuru akavuga ko uyu mutwe wa M23 wakozanyijeho n'abarwanyi ba Wazalendo. Abo barwanyi M23 ikaba yabashije kubambura tumwe mu duce bagenzura. David Marshal, ntago muri iyi minsi twari twiteze ko habaho imirwano, kuko twumvaga ko barimo bagerageza kugira ngo amahoro abe yagaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Ni nayo mpamvu nyine twanavuze ibiganiro bya Rwanda tuza kugarukaho. Ndakubwiye ubundi icyambere cyo nabanza kuvuga, ariko nko gukosora nuko natwe dusa n'abamaze kugwa mu mutego wa leta ya Kinshasa wo kumvikanisha yuko hari itsinda ry'abazalendo bigenga barwana ukwabo batarwana na leta, kandi nyamara mu bihe bitandukanye leta ya Kinshasa ivuga ko Wazalendo abo ngabo bakora nka reserve force yabo, kandi ntiwatandukanya reserve force n'igisirikare cya leta, byose biri mu gisirikare hamwe. Ahubwo leta ya Kinshasa isa nkaho yapapuye imirwanire inyeshyamba, yitiza imirwanire ya kinyeshyamba. None inyeshyamba za M23 na Alliance Fleuve Congo zitiza imirwanire conventionnelle, twavuga ngo ya kiguverinoma. Rero impamvu byise gukosora, ubona ko tuvuze ko ari nk'ibinyamakuru bikora kuri propaganda ya leta, babitwara muri uwo mujyo kugira ngo bumvishe opinion internationale et nationale, ke ndavuga bumvisha amahanga mu gihugu imbere ko ubwo muri make niba hari gakarika y'imirwano hagati ya FARDC na Alliance Fleuve Congo. FARDC ntabwo yarwanye, harwanye abandi bitwa Wazalendo. None se Wazalendo ko barwanye na M23 bakaba baciye ku gahenge, abo bose babwiwe kuko nta gahenge hagati y'impande zirwana. Leta ya Kinshasa yagiye kubahiga ibahigishije FARDC ngo ibabaze impamvu bagiye kurenga ako gahenge. Hari accountability igeze iba kuri abo Wazalendo baorganized na leta. Ni ukuvuga ko rero M23 arwanye na FARDC. M23 arwanye na FARDC. Ibindi ni ukunshyira muri propaganda ya leta ya Kinshasa, kandi ntabwo impemba sinyikorera muri iyo propaganda. FARDC, ushaka kuvuga FARDC, ishami rya Wazalendo rikora muri FARDC ryarwanye na M23 gutya na gutyo byumvikane gutyo. Icyo ni kimwe. Ibyo byabaye rero. Imirwano yatangiye mu masaha ya mu gitondo muri teritwari ya Rubero. Hanyuma amakuru akavuga ko umutwe wa M23 wafashe agace kitwa Kikuvo. Ni agace ko muri iriya teritwari ya Rubero. Marshal, wakomeza. Ni ibyo ngibyo nahoze mbona nyine mu bitangazamakuru biri hafi na Terre, bavuga ko nabweramana hano ku kiyaga cya Kivu baharwaniye. Ibyo ariko rero nk'uko twabigarutseho mu ngeri zitandukanye, kuvuga ngo ntibigize inkuru nabangoranye, ariko kuba abantu n'ubundi bari mu gucecekesha imbunda, ibyo bita ngo ni guhagarika imirwano, nyine
twabigarutseho kenshi Ange, badafite aba observateur, abantu bahagarikiye ako gahenge, baravuze ngo rya tsinda niba ari GVM n'iki ngo rizajya hagati rirebe uko agahenge kubahirizwa, ntiturabona ripoti yaryo no munsi n'umwe. Mpora nshekinga ngo ndebe ko igihe bakocoranye hari icyo ryanditse, hari icyo rya reportinze ngo tumenye ngo hashotoye byagenze gute. Mu yandi magambo, muri iki gihe wakubwira ngo ni igihe warwanye natewe nagize gute, wakabaye uvuga uti nta kuri kwabyo, kereka mbibwiwe n'udafite ahabogamiye, kuko abantu bari mu guhagarika imirwano. None uko imirwano yagenze birimo kuvugwa n'uruhande rumwe mu zirwana, kandi uko Rwanda bivuga hari abagombye kureba uko ibyo byubahirizwa. Rero ntabwo twe tumejeje kumenya ngo hatende hagize gute ikinyenzi, nuko nyine uvuga ko byabayeho, kuko iyo mirwano yabaye, ariko byaba amakuru ahubwo itabaye gute. Se abantu bafite position zegeranye bareba n'ayingwe, batari mu biganiro, batari mu bwiyunge, batari mu kiniki. Erega ibiganiro byose ntabwo ari na dialogue, nuko abantu babitekereza. Ashobora kuba na contact isanzwe, abantu bakaba bumva ko kuko bafiringa bameze neza, ibyo barimo babyumva hagati ya FARDC na M23. Ariko iyo ugiye kureba ari leta ya Kinshasa yafunze umutwe ishaka kurwana, ari M23 nayo yikomanga mu gatuza ati ngwino turwane. Uko ubibona, ubona ko hagati y'aba barwanyi bo muri Kongo, side ya guverinoma na side y'inyeshyamba, ntabwo ndi mu mitima yabo, ariko sindi no mubaje wayo. Hakirebye philosophically, ubona ko buri wese akikomanga mu gatuza ashaka kurwana ku mpande zose. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ntiwamenye uwateye n'uwatewe. Kubera iki? Kubera ko nkanjye utari kuri tera aka kanya, nkubwiye ngo na M23 yabateye, ntabwo naba nkoshije, kuko byaba bifite nibura agafagite, kuko yanabambuye ibirindiro. Bivuze ngo mu gihe nk'iki cya ceasefire, wakagombye kurwanya intambara defensive zitataka, zirinda aho usanganywe, ntihazemo ibirindiro bishyashya wafashe. Yet bishobora kuba muri strategy za security, tukavuga uti nintafata hariya ejo bazasubira. Ariko nyine nicyo guhagarika imirwano bivuga. Guhagarika imirwano bivuze nyine kurya umutima amenyo mpaka igihe abo ba observers niba bahari baza bakareba bakavuga ati ko turabibona ahantu habereye imirwano. Ariko se mbere y'iyi mirwano hari hakabye ndi, hari mu 23 n'urugero, sibyo? Hari mu 23. None se mu 23 ko mwambutse mukajya hariya mukajya kuhafata, ibisobanuro bikayibaye ibindi. So rero urumva M23 ntago mukibona bavugisha abantu bitangazamakuru babahamagaye ngo babaze uko bimeze, ubwo nibo bakaduha amakuru ya nyayo uko yagenze. Ariko nashakaga gucengezamo akantu, kuko ucunze nabi hano mu mirwano y'abantu bari muri ceasefire, uwo mu Rwanda yakubikaho urusyo, kandi akazana iyo fagiti yuko yaguteye koko turabyumva. Ariko ukamukurikirana ukanafata ahantu hatari hasanzwe arahawe. Nk'ubwo ugiye mu rubanza uwo nguwo ufasha ahantu yatsindwe M23 ko yarenze kuguhagarika imirwano, mu gihe ntawe uzi ukuri ko guhagaze cyangwa se n'impamvu yabyo. Nabo babaje bakubwira bati byatewe n'impamvu. Simbizi rero abarwana bahagaritse imirwano ntawo bari hagati, kandi uri netre udafite habogamiye, batarwanya n'ibyo byabigize inkuru Ange, kuko simbona impamvu babuza kurwana mu gihe ntibari mu biganiro. Yewe n'ibyo ihagarika ry'imirwano ntago ribavuyeho hagati yabo bombi, rivuye kuri umwe mu barwana. Leta ya Kinshasa M23 ivuga ko itari irimo. M23 irwanye ntiwayiveba, ntiyari Rwanda. Leta irwanye uyo wayiveba kubera ko yabishyizeho umukono. Ibyo muri Kongo na Gatogo, igihe kimwe bizaba ngombwa ko abantu biga ku buryo bwihariye kuvuga kuri Kongo no gutega amatwi, esprit ya understanding, ukumva ibyo muri Kongo gikongomani gikongore. Nawe nushaka kubizana mu buryo bwa rusange nkunda kubigarukaho, bizakugora, kuko ntabwo byumvikana ukuntu abantu barwana n'ibibunda bingana kuriya bakubariza ihagarikwa ry'imirwano ntawo bari hagati. Hari ahandi abantu ugize ubyumva biragorana. Birashoboka wenda abantu babitryinga, ariko bikunze kuzana amakimbirane. Nubwo bajya muri Israel na Hamas hose ntago barasaba guhagarika imirwano, na matreve cyangwa se uduhenge tw'igihe kigufi. Ariko ukunze kubona yuko ibyo bintu biragorana. Niba ubwiye abantu ngo baye kurwana, ntiwabuze ingabo, ntiwabuze buri kimwe cyose. Monesco bashobora kwibwira bati muve muri ibyo bintu byanyu byo guhora muvanga murarwana na M23, mufate izi nshingano. Ntabwo byayinanira n'uwo ari wese. Na Siniri ya Sadek bayihindura prerogative, bakavuga bati iby'imirwano mubireke, dore itsinda ryanyu, dore itsinda rya leta,
dore itsinda rya Monisco, dore kampani ya M23, sibyo? N'u Rwanda birashoboka bakoreza ingabo na Angola. Twe tuzajya tureba aho abantu barenze ku gahenge. Ibyo rero byatera igitsure hagati y'impande zirebana y'ingwe, bakavuga ati ushotora ari bumenyekane, kandi kamemo ubwo haba hariho n'ibihano bikurikira uwashotoye akaneka ku mirwano. Ariko impamvu M23 irarwana ni ubushake bwayo, n'impamvu leta batesurana byose ni mu bushake bwabo, ntabwo mbona ikintu kibabuza kurwana giyeho. Aha muri Rubero barwanye ba AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo bahanganye n'umutwe witwa Force Patriotique Populaire Armée du Peuple bitwa mu mpine FPP-AP, ngo bakaba ari wazarendo bayoborwa n'uwitwa General Kabido. Hariya muri Congo General ni umuntu ufite umutwe nyeshyamba yo ahita bati gendi General kandi bigafata. Kabido ari karazwi. Kabido arazwi hariya muri iyo mirwanire ye. Kabido yagiye avugaho byinshi ko leta yishatse namushinja akafatanya na M23, urumva? Kabido ni umuntu uzwi cyane, ariko ashobora kuba ari baba general bayihaye nyine. Iyo niba ari FPP niba ari ikintu umutwe usanzwe uzwe, ariko uribaza uwo ni umutwe mu gihugu gifite igisirikare, kandi iyo bashatse baravuga ati abantu turi ku ruhande rumwe, bashaka bakavuga ati aba turi kumwe n'ingabo. Igihugu cyemera ko habaho imitwe y'ingabo yitwa amazina ikagira n'abajenerali bihaye amapeti. Koko ubu hari igihe abantu ariko ujya wibaza nka Afurika yose cyangwa isi yose ibaye nka Kongo, ku buryo buri gace kagira ingabo zako, kandi wenda zikagira uko zikorana na leta cyangwa ko bishwana bitewe n'igihari. Ntabwo nzi ikibazo kiri muri Kongo, ariko giye buriya amaherezo muri Kongo azaba yahe anje. Umuntu wese arita general, urumva? Ubyirutse wese arashyiraho umutwe w'ingabo akawita izina, kandi leta ikabyemera ntibivebe. Ni ukuvuga ngo wowe ushobora guhangayikishwa n'ibera muri Kongo. Kongo isinziriye yiyorosha. Marshal, iyi mirwano reka wenda duhite tunajya ku ngingo ijyanye n'ibiganiro bya Rwanda, kuko aka gace M23 yafashe kitwa Kikuvo ntabwo ari agace, ku mashusho ni agace gatuwe, ubona ko gatuwe n'abantu benshi, ariko nta kintu kavuze urebye mu mirwanire yo kuvuga ngo byafasha M23 cyangwa se byaciye intege bazarendo bari bahafite na FRDC. Ku rwego rw'imirwanire nta gace gato, nta kintu kavuze cyane. Bashobora no kuhava bakaba birukanye wazarendo bakavuga ati tuhave, birasanzwe ko abantu barwana bakigira inyuma. Bishobora kuba atari n'ukuri, kuko ntabwo dufite mu vitu ngo tuyivugishe tuyibaze, ari ukugerekana aho rusyo hagati y'impande zihanganye kugira ngo. Ariko suruse zizewe ziremeza ko aka gace kafashwe. Zirizewe se ku buryo harimo na M23 nyine? Hari n'amashusho abigaragaza. Usanze bahasanzwe se? Abahasanzwe ari bande? Hari M23 ikaba ahubwo yahatewe. Reka ntabwo dufite umusozi ku wundi, agace ku kandi, umugezi ku wundi hari M23. Ushobora gusanga M23 yasanzwe yahatewe. Iby'amashusho byo ntabwo ari ibintu birenze kuba umuntu yabona amashusho y'ahantu. Niyo mpamvu buriya tuba tugomba kugira suruse zose kugira ngo tubalansinge inkuru zacu nk'abanyamakuru. Wasanga bahasanga ngo defense bakaba hatewe bakahaneshwa bakiyitirira ko bari bahasanzwe M23 kahabakura. Ariko nk'ibyo wanavugaga mu kanya nta n'imirwano ikazirimo. N'ubushotoranyi bwa hato na hato yabutabura ku bantu bafite defense zegeranye, kuko ntabwo nibira kari agise y'intambara ari irindi shami ry'urugamba ryafunguwe, kandi nta n'ikintu numva hasobanuye ku rwego rwo hejuru. Reka tujye kuri iyi mishyikirano cyangwa se ibiganiro bibera i Rwanda. Intumwa z'ibihugu u Rwanda ndetse na Congo byari biteganyijwe ko ziri bujye i Rwanda. Mu byo bagomba kuganiraho hari intambwe yari yatewe. Congo igaragaza plan cyangwa se umugambi muremure wo kurandura umutwe wa FDLR, ndetse umuhuza muri ibi biganiro perezida wa Angola Joao Lourenço yari yatangaje ko ibyo u Rwanda rwahawe rwabyakiriye. Ubu rero bari bwongere guhurira mu biganiro
bakareba icyakorwa. Marshal, nagerageje kubaza abantu bo mu buvugizi bwa guverinoma y'u Rwanda, ntabwo nigeze mbona igisubizo, ariko no kuba nta tangazo rirasohoka rivuga ko ibiganiro bitabaye, nabyo ni ikigaragaza ko bishobora kuba byabaye. Hanyuma ikindi, hari inkuru ya The New Times nayo yavugaga ko ibi biganiro hagati y'intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo bigomba kuba kuva kuri uyu wa kabiri ndetse no ku wa gatatu. Byari biteganyijwe ko bagomba kumvikana ku mahoro ndetse akaba yasinywaho n'ibihugu byombi. Marshal, ubu ni ku nshuro ya gatatu intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo zihuye. Mbere bari bahuye mu kwa kabiri, nyuma ejo bundi ku itariki 30 barahura z'ukwa karindwi. Nyuma yaho haza kujyayo abakuriye ubutasi, abo bita expert cyangwa se impuguke mu by'ubutasi. Ubu noneho hari ibiganiro nyine byo ku rwego rwa minisitiri bibaye ku nshuro ya gatatu, byo kuri iyi tariki ya 20 ndetse na 21. Marshal, wavuga ko bitanga icyizere? Byaterwa n'inguni umuntu yejeje cyangwa se n'imyizerere y'umuntu. Aho ngaho nta nubwo ngiye gusesengura, nanjye ndavuga ibyo mbirivinga, iyo nizera cyangwa se ntizera. Kuko uri optimistic, wizera ko ibyo bishoboka, wavuga uti nta kiruta ibiganiro, nta kiruta guhosha intambara. Ibyo byose rwose ukabyubakiraho uvuga ko n'ubundi aho kugira ngo abantu barwane, bakimbirane, bagire gute, bakumvikana uburyo babana. Ibyo ni ibisanzwe, no muri Kongo n'u Rwanda nta gihugu kizimura ikindi ku ikarita y'isi. Ariko uri pessimistic, utizera ko ibi bintu hari ikintu kizavamo, ni bya bindi twavuze ubushize. Wakwibaza niba ibyo u Rwanda ruganira na Kongo, niba FDL imaze imyaka 30 muri Kongo, iyo sheni yayo yose ihubaka ibirindiro, ihatreninga abasirikare, igira gute. Buriya FDL yagiraga icyo bitaga ama ESO, École de sous-officiers, yabaga i Butare, ryakomerejeyo. Iriya SM yabaga mu Kan Kigali, yakomerejeyo. École supérieure militaire n'andi makosi adasanzwe, kugeza ubwo abantu bahageze n'ingabo zidasanzwe. For your information, wari uzi ko igisirikare cy'u Burundi kitagiraga special force? Itegeko rishyiraho special force itaramara imyaka 2, kandi ari igihugu. Hari ibihugu bitagira special force ku isi. Izi ngabo zidasanzwe kuko zirahenda kuzitegura, ni ingabo ziba zikomeye, ni ingabo zisaba ibikoresho bihambaye. Ariko FDL yagiraga bita CRAP, nange murayizi, yayoborwaga na Colonel Ruhinda. So ziriya ngabo zariyubatse rero ku rwego rushoboka ubwo aribwo bwose. Ariko akantu ushaka gushyiramo, ziyubaka nk'abumva ko bafite isoko muzi mu Rwanda, ariko ziniyubaka zigaba amashami mu bakongomani, abanyatura, abitwa baki, abo bose urimo kuvuga amazina yabo, usanga aribo banyuze mu makosi, mu matrainings y'izi nyeshyamba. Anje umuntu wa traininze ari ni wabo, ubwo wavuga ngo uri mu kindi gihugu, ntago wambwira ngo biroroshye kuzagira gutya ngo ukatinga cyangwa se ufate umukasi uce ntuze yaba hagati y'abo bantu. No kuvuga iki? No kuvuga ngo u Rwanda narwo rwacyure FDL ifite identity y'u Rwanda, sibyo? Uri umunyarwanda, wabyaye n'umunyarwanda, wagize gute suite, ariko harasigara FDL y'uwo umunyarwanda wabyaranye n'umukongomani. Iyo ni nyatura, iyo ni kiniki. Ibyo wabigishije bibarimo, leta yabira bashyigikiye, ntacyo biyibwiye. Ko wumvise amagambo ejo General Cirimwami n'ejo cyangwa Musibe ejo ngo yavugiye muri ya ntara ya Norukivu, avuga ngo ibyo ko ngo abantu bitwa Bantu ngo bavogerewe nawe witwa Abanerotike. Urumva, iyo ni ya ideologie ya FDL iri muri Cirimwami, we ni gavana, iri muri Justin Bitakwira ni umudepite, iri muri Kazadi niki. Hari n'abandi basirikare ba Kongo bagiye babivuga. Urumva, so reka nkubwize ukuri pessimistically ibintu u Rwanda rurimo na Kongo, no kuvuga ngo nanjye nitije agapande kamwe kwa muntu wo optimistic wumva ko ibintu byagenda neza, nuko gusa biruta kurwana kw'ibihugu. Kameme ntabwo wavuga ngo abicaye baganira ni kimwe n'abari ku rugamba bahatana barwana baterana amasasu. Ariko ukuyemo yerema yonyine nta kindi kintu gisigayemo. Uracyure FDL ifite identity, wa mugani w'abakongomani baguha basaza baguha iki n'iki. Kuko urumva niba umwana yaravukiye muri Kongo ashobora no kugira identity ashaka.
wasanga n'amategeko abyemera kuko yahavukiye, bashakanye n'abo bantu, urumva. So urashobora gucyura FDLR, ariko FDLR yabuzukuru, sibyo? Ntabuzukuruza muri Kongo ukayisiga, kandi igasigara ari menace, nk'uko ubizi ko kuva igihe mu 1982 ubwo dufasha hafi imyaka 50, nawe ubona yuko ideology ijya gusa niyo yari yarajyanywe hariya n'ubutegetsi bwa Habyarimana cyo bitaga Magrifi, ngo ni mutuelle des agriculteurs do Virunga, ngo ni gushyiramo ry'abahinzi bo muri Virunga, ariko bakubwira ko ryari rifite n'ubundi imikorere n'imigirire wavuga ngo ni mu mvugo uyu munsi birashoboka ya genocidaire. So niba muri Kongo harabaye pepiniere y'abafite imitekerereze iganza kuri genocide, na mbere yuko kuvuga ngo na mbere y'u Rwanda byagorana, ariko kuko bavuga ko u Rwanda rwo rwabijyanyeyo muri ya guverinoma ya MND, noneho ujyanyeyo Magrivi 94 hagiyeyo aba ba exfare abataratashye bagumyeyo babya FDLR. Urumva na Magrivi ubwo yari ikibazo turimo kujyana, hiyongereyeho ayo matsinda ya kuva kuri arire kugira kuri FDLR, yamaze igihe kingana gutya, baratoje bagize gute, ideology bari kumwe buri kimwe cyose. Ejo bundi numvise umuntu umeze niba ari umupasiteri niba ari iki, yarasirikiriye ku mvuga nkoranyambaga arimo avuga ibintu by'amacakubiri bisa n'ibyo bya General Chirimwami. Sasa uracyura FDLR, reka jye mbikoresha iryo jambo, uracyura FDLR wavuga ngo FDLR nyarwanda, usige FDLR nzayirwa, FDLR nkongomani, FDLR nyatura, FDLR mutomboke, FDLR zigiwe ngo rinde. None se bitari muri goodwill, bitavuye mu dans de bonne volonté ya Kongo ngo ibikora itari nategereje u Rwanda ko bajya Rwanda, ubundi u Rwanda nuko diplomasi ariko ikora, rwagomye kubwira Kongo uti nta nicyo tuvugana namwe igihe mutaragira gutya, bikaba precondition, tuzavugana namwe mwacyuye FDLR, ntacyo tutisikita namwe, ntacyo tubafitiye nk'umwenda, umwenda tubafitiye niwe mutwishyuza, waringanira n'abajenosideri mutunze. Ariko u Rwanda ukuntu rubyitwaramo iyo ni diplomasi yarwo, ntabwo nyivangamo, ujye ubona rudashaka no gushyira ama precondition nk'ayo ngayo. Dutu turafasa ubundi u Rwanda ntacyo rwagomye kuvugana na Kongo n'isi muri rusange igihe abantu batarikuramo FDLR. Wambwira ubu ngubu ko nkunze kubigarukaho, uzi the Holocaust na genocide yakorewe Abayahudi, wambwira ko hari igihugu cyaha icumbi abanazi, kikabaha intwaro, kikabaha imyitozo, kigafatikanya n'igisirikare cy'icyo gihugu runaka, yaba Gondwana, yaba ikihe, yaba ubuhe bwami ku isi, icyo gihugu kamwe ngo kizahurira ku meza amwe na Israel muri ideology y'Abayahudi, byakunda? Nanje turaganira hanga, ntabwo byashoboka. So rero ni nacyo nshaka kugira ngo dusimbukire kuri Rwanda. Iyo ugiye kuri Rwanda, ibiganiro u Rwanda rurimo na Kongo, gihe hari ikintu nasa n'uwavumbuyemo anje, abandi bazamfashe no muri commentaire bazadufasha. Bano bantu barahurira Rwanda, ari u Rwanda na Angola na DRC muri Angola, ukareba giye uko bari ko mbivuga, ukabona bisa nkaho nabyita kudashaka umuti w'ibyo turimo kuvuga, ahubwo bisa nkaho umwe arimo gushaka aho ndikiza ibiti cy'icyo asanzwe amushinja. Sipozo ke gushaka ikimenyetso, ugushaka yundi kimenyetso, kuvuga ngo Kongo uhora wiyamatsa, wikoza hasi wikoza hejuru ko udatunga FDLR. The reason why ari nayo mpamvu ikunze kuza hafi yihangana ry'u Rwanda na Kongo. Ariko noneho dore mwemeye yuko mubafite muza aho bari bien sûr, mushaka no kubarandura, murarandura abantu mutazi aho bari. Kongo ikaba yambaye ikizibaho cya FDLR, noneho na Kongo ikavuga ariko nta kibazo, hano habaye intambara imyaka 30, uza amatiko ari muri ya ntambara, Kongo hapfiriye abantu hagize gute ikiri uko imyaka igendeza, Kongo igenda ihindura. Natwe ariko turabashaka ikizi ibiti cyuko mwemera yuko muri mu bafatanye ko mu 23. U Rwanda narwo gasanga rumeze kuri trap, nko ku kamashu ko kuvuga ngo turashyiraho umukono ku bintu, guhagarika imirwano y'ibintu tutazi iyo bigana. Umuntu utazi aho intambara igana ya Kongo yashyira umukono ku guhagarika ry'imirwano atazi aho iyo ntambara igana, kandi iyo ceasefire wajya kureba ugasanga uteye metero iranakunze koko. Barashaka kugushanya mu mutego kugira ngo u Rwanda barutwame ku isi, ko ruteze intambara, ko ruteze amakimbirane muri DRC, none Kongo nayo yambare
yambare ikizibaho cy'uko ifashe FDLR none se reka nkubaze nubwo bigoye kubiringaniza icyo umwe wese yaba arivandika mu buryo umwe cyangwa ubundi ibyo navugaga haruguru ufashe nka hoho ugafasha n'indi hoho izi modoka ukazizirikaho imigozi urumva bose ukabategeka gushyira mu kariro mu muriro umwe bakatsa ngo bazikururane uwo mugozi utabasha gucika urumva ukavuga uti umwe wese ashyire muri 60 tudashyira muri 60 izo hoho zinganya imyaka zinganya n'imbaraga n'ibyo zihetse byose bingana ubwo wambwira ngo ikizakurura ikindi niki byaguma aho ngaho kereka kimwe kirusha ikindi kimwe gihetse bikeya niho cyagikwega kigakuna nubwo ntazi fizike cyane ubanza nashije ikibonobono so u Rwanda rero ngiye mbona rushaka kugusha Kongo umutego wo kwibira mu nyanja yuko Kongo ifatikanye na FDLR kandi FDLR ni umutwe w'ibyihebe mpuzamahanga ni umutwe ushinjwa gusiga ukoze jenoside mu Rwanda no gukomereza ideologie yawe muri DRC ni ikibazo kwacyo ariko na Kongo igashaka guhamya u Rwanda rwose idahushije yuko u Rwanda rufite ukuboko mu ntambara ziberayo ari nayo mpamvu rusinya amakoro yo guhagarika intambara ntaho uri bukwepere yuko nta makuru rufite kuri iyo ntambara niba rwashyizeho umukono so ibintu byo gushinjanya biri aho ngaho gusa ariko kubera ku mutima wa buri gihugu cyose nta kintu kibera no gukwegana nk'izo ho hano hari senateri witwa Faustin Luwanga nuwo muri Kongo Kinshasa aravuga ati kuba M23 na Alliance Fleuve Congo bitarigeze bitumirwa mu biganiro by'i Rwanda ari byo bishobora gutuma nyine turimo tubona intambara ku kibuga cy'imirwano hanyuma akibaza ati se muri ibyo biganiro ubundi biba Kongo yiteze kuba yabonamo iki irashaka iki mu gihe abo ngabo barimo ishinja ko bayirwanya kuri tere batari i Rwanda none se ubwo surwe banza uruca abana ameze nka umusenateri hajya n'umusenateri n'umudepite wigeze kubaza ngo covid ngo yandura saa 12 za mugoroba wo mu Rwanda arimo kubaza ikibazo cy'uruca abana ariko ibyo avuga bifite ishingiro rye nyine ishingiro se yo ni logique universelle ni logique utagombye kuvugira ikintu gishyashya ni logique iri obvious ikitari ibyo nibyo ngira ngo PM w'u Rwanda right honorable Ngirente Edouard yigeze kuvugira ibijumbura yego tukunze kubigaruka ibyo kenshi abaza nyine ni ryari Belgiance iri muri Kongo izahura ikaganira ibyo ngibyo ni ibintu biri logique ahubwo abantu bagiye bazi impamvu muri Kongo badakora logique nibyo nakubwiye ngo abantu bazicara bavuga bati bya Kongo bigenda gutya byo muri Zaire ibyahandi bigenda gutya niki uteye imetero ku isi yose nta hantu wasanga abantu bigeze bahagarika imirwano kandi bavuga ngo bahagaritse imirwano hagati yabo umwe avuga ati ntiturwana ese ibyo ni ibiki ibyo bisobanutse gute uyu mudepite rero cyangwa umusenateri cyavuga ni principe iri primaire iri elementaire abantu bagombye guheraho haraganira abandi niba barwana bataganira ubundi umusaruro uzava muri ibyo ni uki ikindi cya kabiri nashaka kunganira uwo muntu shingiye ku cyo nanivuze kuvuga mu cya mbere ibihugu byombi bigamizanyijeho mfashijwe n'uwo musenateri byasa nko kuvuga ngo wenda u Rwanda rwikuriremo akarwo karenge niba na FDLR with identity y'u Rwanda ni itahe twe tubone abo bacu batashye urumva mukomeze mwesurane mwakwesurana na FDLR nzayirwa aho ni ku ruhande rw'u Rwanda hanyuma rero ku ruhande rwa Kongo ngiye mbona u Rwanda rwarateze umutego Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi kawugwamo kandi wabonye ko bakunze gutseta ibirenge mu kuzana iriya plane niba izanakunda simbizi Kongo ishobora kuba yaribishya kuya cyangwa igashyirwaho igitutu n'ibihugu mpuzamahanga bikomeye kugira ngo yemere uriya mugambi cyangwa se ukazisanga Kongo ishinja Joao Lorenzo wa Angola ko yayigambaniye bigatuma umutego wo kwemera nyine kutunze FDLR ariko uwo muntu yaguhambira FDLR bikemera nubwo waba ufite urugo ku isi yose kuvuga ngo ucumbikiye FDLR muri quartier byakugora cyane kwemera icyo kintu none Kongo yemera ko ibafite igize gute u Rwanda rwabagushije umutego uko byagenda kose ariko ikibazo muri Kongo nta kibazo bazawikuramo bazabihakana bazatibabihakanya bavuga ati nitwaye duhari ibyo bintu ni ibihimbano ntari byo twasiye ibyo muri Kongo biri on record senateri bya record se byatwaye iki senateri cyavuga
ntabwo ari gishyashya. Ubundi ni logique n'umwana w'ikiburamwaka yakumva gute mushaka kugira ku mahoro mutaganira n'abarwana. Kandi secondary ikindi gitangaje, ba bantu hakana ko murwana, ubwo ni Corneille Nangaa, ni General Makenga, ni Bertrand Bisimwa n'ikipe yawe yose, ukarenga ukabacira urubanza yuko bahungabanyije umutekano ko mu Rwanda. Donc juridiquement cyangwa se ugiye mu by'amategeko, aho ngaho nta kwitoza utunyoni, kuko ugiye kubacira imanza, kuko ugiye kubituniraho, kuko ubabona nka elema zo kwica, kuko itegeko ryo kugira urupfu muri Kongo rirahari, wamaze kwemera ko mu Rwanda, urumva ubashyize no mu rukiko. Donc abakongomani bagasa nkaho leta ya Kinshasa ikabigaragara ko yemere M23 mu nkiko iyo igeze kubacira urubanza, ariko ntabwo yemere M23 bagiye gusangira ibyiza by'igihugu. Mu rukiko barabemera ati muri abakongomani mwakoze insurgency ku gihugu cyanyu, babakatira urwo gupfa, bakaberekana irarishi yabo ko imanuka. Mu by'ukuri leta ya Kinshasa nayo yaguye mu wundi mutego, imara kwemera ko AFC M23 ari ababo, igihe babaciraga imanza bakabarojistra mu nkiko. None se barojistre nka internationals, nk'abanyamahanga babatereye igihugu, byari gukunda nabyo? Bari kubanza bakavuga bati we Corneille Nangaa uri umuganda, uri umunyarwanda, dore identite yawe. We Makenga ho rwose, wenda tuvuge nk'urugero uri w'ikirehe cyangwa urwasumba wanga, muri abanyamahanga bateye igihugu, ariko lazima ubutabera bwacu uko amategeko abigena tubakatiye urwo gupfa. Baburanishijwe nk'abanyekongo, isi yose bikurikirane. None baburanishijwe nk'abakonyekongo, baburanishijwe n'abanyekongo, bavuga mu maranka. Nabonye cyo kuri Makenga bamwita colonel, urumva? Iyo uvuze colonel ubwo ufite na identite yiwe na matricule, ntabwo wabuhubuka ntabwo urwego rw'ubutabera ruhubuka ngo ni impamvu babigenderaho kuri no ko bavuga bati icyo tuzi nuko yari colonel niho tumuheruka, ariko ibyamugize general ntitubizi. Colonel wande wa FARDC. Kongo yitega imitego ihora yirasa mu kirenge. Ubundi rubanza bagombaga kureka, nabikubwiye, bagomba kureka bagapfusha bagaceceka kugira ngo batisanga baguye mu mutego wo kwemeza identite kabo bantu ari ababo. Na Rodi Shatsi yarushingiye kavuga ariko ko muhakana ko general muvuga ari commandant en chef wa Alliance Fleuve Congolais M23. Uyu wundi mwavuze weho zari na komisiyo muri komisiyo y'amatora yanyu, abo ngita abanyarwanda mu batubwiye ni bande? Ni nkuko mbega twavuga tuti u Rwanda rusaba FARDC na RDC kuruhereza aba FDLR, urumva bizahera ku maliste na identification yabo. Mu yandi magambo na Kongo yagombye kuvuga iti dufite identification yaba M23 AFC b'abanyarwanda, mu batubwire ni general inde ni colonel gutyo, kuko buri musirikare n'uyo munyapolitike atari umusirikare, umuntu wese abeshwaho na identite ku isi. Icyo nkirenze rero leta ya Kongo yishinje kuba ifite FDLR muri izi process turimo kuvuga. Ikindi cya kabiri, mu manza yaciye yongera kwishija ko ibeshya ko M23 ari abanyarwanda kandi ari abakongomani mu kubacira imanza no kubakatira. Ntiyanabidekarara gutyo, nibura ngo ujye bifindika bigakunda, ngivuga uti Makenga dore identite ngiriya yatangiye aha, dore mboneza n'uyu, dore kana kari, ariko bari aho ngaho gusa baricanga mu iki wagira ngo ni ndomboro barimo, ntabwo ari politike. Muri iyi process ya Rwanda bavuga ko nyuma y'uko u Rwanda rubonye plan cyangwa se gahunda ndende yo kurandura FDLR, na Kongo izaboneraho uburyo bw'uko ingabo ziri ku butaka bwayo zava ku butaka bwayo. Ubwo ni ibyo bita mu Gifaransa désengagement. Ibyo byose babiziranyeho désengagement. Najya nkubaze ingabo ziri muri Kongo no kuva mu birindiro, nta kindi nicyo bisobanuye. Gukura ingabo mu birindiro, bana bashyiraho umukono mu masezerano babiziranyeho, ntacyo badusobanuriye kuri ibyo ngibyo. Gusa bashyizemo icenga ngo abahagarika imirwano ni impande ziri mu ntambara. Izo mpande ntibavuga izo arizo, urumva? Icyo kibazo cyasuzugana Olivier Nduhungire ujya Rwanda, ntabwo najya no kugiteraho imetero, ntacyo ngishakaho. Bazadezangaje nyine bazagire gute? Nkuko utaze FDLR, nkuko utaramenya FDLR bashaka imeze gute, ingana gute, ubwo nabandi bazi ibyo bazadezangaje. Ntabwo nzi ngo ne biki. Hanyuma David Marshal, iyo umuntu agiye kumva ibiganirwa uteye imetero ku mugani nkuko wari urimo ubivuga, usanga FDLR y'ubwayo ni kimwe, n'ibyo M23 irwanira ni ikindi, n'ibyo Kongo nayo ishaka ni ikindi. Muri aya mahoro, muri nka pepa ugenekereje wumva ari iki
ari ibiki byashyirwamo wenda mu nyurabwenge mu gutera metero, ni iki cyashyirwamo ko iki nigishyirwamo amahoro azaboneka, iki nikiburamo n'ubundi bazakomeza? icyashyirwamo muri uriya musenateri yavuze mu kanya ni ukwicarana na M23. urumva bashaka bakicarana n'u Rwanda na M23, bashaka kwicarana na M23 n'u Rwanda, bashaka bajya gucanga ikarita kugira ngo umwanzuro ufashe uba ari umwanzuro uri presenting impande zose zihanganye. ni nacyo Nairobi process ivuga. hari Nairobi ebyiri, hari Nairobi M23 ifite amasezerano y'amahoro na leta ya Congo, iyo ni imwe. Hakaba na Nairobi process iri update uyu munsi, aho ubona ko imitwe yose iri yabitaga ko ari imitwe irwanya leta, uretse ko yabaye iyo muri leta bahuriraga bakaganira. So abakongomani kwicara hasi bagasasa inzobe nta numwe ubeshya undi, bakabwizanya ukuri. Iyo nicyo nakongeramo, ni nabyo bimaze iminsi bivugwa ngo Nairobi ihuzwe na Rwanda, kandi byasabwe n'u Rwanda mu nama z'ubushize izo mu kwa kabiri, ngira ngo u Rwanda rwahuriyemo na Congo. Icyo kintu ngira ngo cyarasabwaga, narakibonye muri raporo, mu myanzuro, mu byifuzo by'u Rwanda ko Rwanda process yahuzwa na Nairobi process kugira ngo impande zose zibe ziyumva muri ibyo bintu abakongomani baganiraho. Icyo ni kimwe. Icya kabiri wenda cyakumvwa n'abakongomani ni ukwirinda amabwire y'amahanga afasha Kongo, kuko ufasha Kongo ngo ndaguha intwaro, ndaguha sadeke, turase M23, ariko stile M23 n'abakongomani murimo kwirasa ubwanyu. Ibya bintu bya Zelensky yamubwira ngo bazamuha imbunda ariko ngo ntazarase ku Burusiya, ngageze rashira ku butaka bwe, stile aricira abaturage. So ibyo bintu, iyo naivete yavuye he kwisi, aho umuntu asiga kubwira ngo wicira abantu, wicira umuryango ukemera. Ibintu rwose nibishyashya. Abantu tugufashe kwicira abantu, does it make sense? Wagira ngo abanyapolitiki b'iki gihe ntago sinzi ukuntu bameze. Ziriya ni inkunga zitumvikana, kuko amabombe yose utera kuri Mushaki arahitana igihugu cyawe. U Rwanda wijunditse nta namba, ntiwanatinyuka, ntiwanarota urenze isasu ikivu. Byakubaho nawe urabyumva, ariko bagutera inkunga barakubwira ngo rasa Mushaki, rasa Kicanga, drone sinakubwira siko izagurutse, insido suite. So uricira abaturage. Icyo nicyo kintu abakomane kuri gutekereza, bakavuga bati ko turimo kwicana tuzamarana, amaherezo azaba yahe, nka za senene zijyanira mu icupa wari zishyizemo yigaramiye. So abakongomani barebe ngo nk'isenene nindi urimo kubashyira mu icupa ngo bashondane. Nuguha imbunda murwane, nugira gute mugire gute, yewe sha ibintu byemere, ibintu ugire gute insido suite. Buriya miliyoni 100 zituye Kongo z'abaturage, anje trust me, ntabwo habuzemo abagabo bare integre babona uko ikibazo cyakemuka nk'uwo musenateri wavuze gutyo. Rero turebe baraza barazema mwanjame ngo yabaye mu M23. Uyu musenateri Ruwanga baraje bamwanjame. Ubuse ba Ludovic Karengayi, wa mu activiste wo muri Kongo, ntafunze. Uyu mugabo wakunze guha kuri leta ya Kinshasa, wari ufite ONG muri Kongo, ntafunze. Ba Mike Mukebayi, niba ari Mike Mukebayi bose bafunze, bavugisha gukuri, bakabwiza ukuri leta ya Kongo ya Kinshasa nk'ibyo umusenateri avuga. Kongo mu bantu miliyoni 100 ifitemo aba homme integre cyangwa femmes integre benshi, as well as n'abari muri M23, bashyira hamwe bakabikubaka umuti w'ibya Kongo. Ariko amahanga bazengurutse ashaka ubukungu bafite ntashobora kubemerera namba, kereka niba ibivumbura nyine bakavuga ati twarabamenye. Ari uwongorera M23, ari uwongorera leta ya Kinshasa, ari uwongorera mu Mayimayi, ari uwongorera umuzarendo, ari ugira gute, buri bakibeshya ngo hari umuntu bakunda muri bose. Nta muntu bakunda, isi ntago ikundana. Isi muri entereza buri umwe wese. Iyo abonye entereza nyine awa ari ryamira. Wowe ukaronga ukarukanuye abana banyu ntibiga, amashuri ntakora, amavuriro imihanda yarasenyutse, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo ntekereza ko namba cyaba ari igitutsi kuri Kongo, ku muntu wari wese yamusesenguze abanyamakuru bibwira ko Kongo nta bantu ifite batekereza kuba bakemura ikibazo. Kongo ni abantu nk'abandi, n'abantu nkatwe twese batekereza, bashaka amahoro mu gihugu cyabo, bashaka ishyano n'ihirwe, gutunga no gutunganirwa, bakenjoyinga ubukungu bafite. Ariko ko twigeze gutanga icyo kizami, mu makomantere hari umuntu dusubiza ngo ninde muntu ubona, ninde muntu watubwira uburyo abona Kongo yabona agakiza cyangwa umukiza wo kuza kuyamura uruhe bazifite. Muri comment haba harimo ibitekerezo bitandukanye. Hari abagerageza bagatanga nyine ibitekerezo uko babyumva bitandukanye. Turabasubije abasubije icyo basubije, byasaba kubyandika nkagenda mbisoma, ariko urumva biba ari byinshi.
biba ari byinshi gusa nyine umusanzu w'abadukurikira turawushima mu twazabigarukaho bijyanye tukabireba. So, no Congo gukora comment. Congo ikeneye, kandi nzi ko iyo ugiye mu mateka y'isi ugenda ubona abantu nk'abo ngabo. Buriya abafaransa ntibashobora kwibagirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi icyo General de Gaulle Charles yabagejejeho. Urumva? Charles de Gaulle. Ntabwo abanyamerika bakwibagirwa bariya ba Abraham ba Washington n'iki byo babagejejeho. Ibihugu nk'ubu by'u Rwanda mu myaka ibihumbi nka 6-7 na miliyoni ntibizibagirwa aba Perezida Kagame ibyo babagejejeho. Ni ibintu nyine isi ikora ku buryo buri gihugu kitabura umuntu, kitabura abantu bagira gutya bakaza bakakijagurura bakagikura ibuzima bakagishyira ibuntu. Congo yahombeye kuri General Kabila. Abantu bavuga bati wenda uyu nguyu buriya Kabila ni umuntu w'umuhanga, umunyabwenge. Kabila ni umuntu wafitingaga muri anglophone na francophone. Ntabwo ari benshi cyane baba bafite amahirwe kuko isi yubatse ibyo nabyo birakonta. Ni umusirikare bavuga muri good family, ese yari mu perezida. Kabila yashoboraga, kandi unarebe ntabwo nawe umunenga kuko nibura yatangije ikintu cyo guhanahana ubutegetsi binyuze mu mahoro muri Congo. Turaza kugera ko barimo kumuhiga, urebe ukuntu abakongomani nabo wagira ngo bafite ibibazo. So Kabila rero ari kugerageza akareba niba hari aho yavana Congo naho yayigeza. Yari gusiga ashyizeho asetinze ubwenegihugu bw'abanyarwanda bo muri Congo baburana byose, ariko wanavuga uti ibyo yakoze bizima birahari, ariko ibyo yishe nawe ni byinshi. Congo rero kimara gupfubya Kabila kugira ngo izabone undi, niba ari Makenga uyu nguyu muvuga, niba ari Bisimwa muvuga, sinzi ngo nire ko bizagorana, cyangwa niba ari Tshisekedi. Makenga ni aba perezida wa Congo. Uwo ari we wese ngiye ntabwo namenya ngo amazina ngo nayahe, ariko uwamuba wese turimo kureba kuri quality y'umuntu, ntabwo tureba ku izina ry'umuntu. Ushobora no kureba ku cyama cyaza gifite ubwo bushobozi nk'izo za Alliance Fleuve Congo ziba zibiririmba ko zizakemura ibibazo bya Congo. Na IDPS yahoze ibyigamba ariko ntibyayishobokeye. So no kuvuga ngo ikintu, no kuvuga ngo Congo ikeneye amatsinda y'abantu ariko n'amakaragiteri ashobora kujagurura Congo akagira urwego yigezaho, kandi akandi kantu atanduranije n'isi, kuko Congo ntabwo ari ikirwa kiri mu nyanja cyonyine. Izakenera guhahirana n'abo Bongereza, ikeneye guhahirana n'abo Banyamerika, ikeneye guhahirana n'abo Banyarwanda no mu karere. Umuntu waza agacalenjinga abo bantu bose nk'igihugu gikize mu mitungo badateranye hejuru ninde? Mbega ngaze bigize kabushunga ngo ngo turabirukanye tugize gute, nka bya bindi Robert Mugabe yakoze muri Zimbabwe byo kwirukana abazungu no kubasenyera no kugira gute. Ibintu biri aho ngaho nabyo bya primitive. Pirisme. Ndabizi ubu ngubu bagiye muri commentaire bava utuvugiye Robert Mugabe, ariko ibintu Mugabe yakoze ntabwo tubyumvikanaho. Hari uburyo politikoma diplomatikoma mu buryo bw'amategeko wakora ibintu udakubaguye abantu. For instance, nk'iyagabanya amasamba abazungu n'abirabura, kandi ku buryo bose bari bubashe gukomeza ibikorwa byabo nka biriya byabaye mu Mutara, gusaranganya ariko atabambuye. Ubukungu bwa Zimbabwe bamaze gutera imbere mu buhinzi n'iki, turenge Zimbabwe rero. Muri Congo hakeneye umuntu umeze gutyo utaza ngavuye ngo abaribane bo muri Kinshasa ngo muvuge muvuye ahangaha, kuko haba communauté libanese nini cyane y'abacuruzi b'imbaho n'amabuye y'agaciro. Ngaze ngavuge ngo communauté rwandophone ngo iki n'iki, akabona ko nyine iyo diversity ihari za Amerika yubatse igihugu. Ziriya za Amerika ubona zitejwe imbere. Ejo bundi nahoze mbona abantu bavuga ngo bakora commentaire kuri Jeux Olympiques zerutse kubera i Paris mu kwezi gushize, niba atari uko nguko. Bavuga ko impamvu Amerika batwara ibikombe byinshi bafite amaraso yose ku isi, ayabirutsi bo muri Kenya, ay'Abanyetiyopiya, iki bose iyo bagiye bagahuza iyo communauté americaine ntaho wajya ngo upfe kubatsinda. Ni niyo mpamvu ari igihugu cy'igihangange. Congo se n'abayijya mu matwi ntabwo bayibwiza ukuri ngo bayibwire bati la diversité sociale communautaire mufite muri Congo, ugutandukanya amoko n'imico n'iki byagakwiye kuba bigize ubukungu n'ubutunzi. Niyo fera force niko bajya bavuga mu Gifaransa. Imbaraga nyinshi zitandukanye iyo zishyize hamwe zibyara imbaraga. Congo iracyakeneye icyo ngicyo, ariko icyo gikeneye mu karagiteri gishoboye umuntu nyine urya umutima amenya akabishobora, akababwira ati niba ari gupfukama murapfukama, niba ari kugenda amakeri muragenda amakeri, niba ari gushinga umutwe murashinga umutwe mwikorera isi, niba ari guhagarara muhagarara mweme, niba ari kubara inyenyeri murazibara. Uwo muntu akaza akababwira icyo kintu nk'imyaka 50 kuri miliyoni 100, kandi byakunda. Impamvu byakunda ni imwe, tuva kuri iyi ngingo nuko twamaze kubona sample kwa M23 igeze abakongomani batuza ko nta uratera hejuru ngo azare za ndomboro ya solo. Iyo sampling irahagije kugira ngo umuntu abone yuko abakongomani bashobotse nk'abandi baturage. So ntabwo wabwira abantu ngo abanyegoma bagira akavuyo ngo birenyeshyamba zihafashe rwo bamenye ukuntu akavuyo ari ikizira.
mwakwambara kasike, mwagira gute, wajya ugenda na telefone ukagendana inoti ugenda uzibarira mu nzu ntoki zawe uzikozeho kubera ikijisho cya leadership yabihindutse. Iyo karagiteri rero simvuze ko ari mu Ventura gusa, navuga n'abandi bitekereza gutyo, b'abakongomani muri za miliyoni 100, abakongomani bayibonye, ayo mahirwe bayabonye, bajya ku murongo. N'abanyamerika bahoranya akavuyo, abo muri West na East batumvikana. Si wowe wambwiye ngo leta zatangije ntuze ngo 16 gutyo, leta zimwe za Amerika bamwe bakonvinsinga abandi, so uwazana iyo karagiteri ya convincing n'abatabyumva bakaba convinced kandi bakabyumva. Ariko as long as abakongomani bazavuga ngo umwe abitegeka ukwe undi abyumva ukwe, buriya ngo bagira n'amaziburayi menshi cyane. Nta mujenerali muri Kongo utagira inzu mu mahanga, mu biyaga bigari, Kenya, Nairobi n'ahe hose. Bariya abaminisitiri ubona bose baba baruje ibitabashwa za Amerika n'ahe hose. Na Jean Pierre Bemba ribanza yari afite i Kigali no kubona atabyubaka, urumva? So ibyo muri Kongo ni igihe cyose batazagira hamwe ngo bubake nationalism, ikintu cyo kubaka a nation bizabagora, cyangwa se banacamo igihugu cyabo ibice, kimwe kigenga ukwacyo, cyangwa se etat federal. Icyo ni ikiganiro kirekire. Icyo ni ikiganiro kirekire. David Marshal, iby'ibibanza ntawe ubujijwe kubigira, aho ariho hose apfa kuba bifitiye ubushobozi, yumva bifite umutekano. Reka tujye ku mutekano wa Perezida Joseph Kabila, bivugwa ko ugeramiwe. Uyu mugabo hashize igihe kitari kirekire avuye i Kinshasa, avuga yuko agiye kudefanda doktora ye muri Afurika y'Epfo, ariko nyuma abantu baje gutegereza ko asubira i Kinshasa baraheba. Joseph Kabila rero amakuru avuga ko Perezida Felix Tshisekedi yohereje abakomando ngo bamuhitane muri Zimbabwe mu nama iherutse kuba ya SADC. Aya ni amakuru abavugwa cyane cyane n'uruhande rw'abatavuga rumwe na Tshisekedi, bavuga yuko abakomando bagera kuri 28 mu bari boherejwe guhitana Perezida Joseph Kabila bafashwe muri 33, bivuze ko ubwo hasigaye 5 gusa. Ibi nubwo byavuzwe cyane, ntabwo uruhande rwa Kongo Kinshasa rwigeze rubinyomoza, bikavugwa ko ngo haba haratanzwe miliyari zigera kuri 2 z'amadolari kugira ngo babone umutwe wa Joseph Kabila. David Marshal, nabonye hari n'ikinyamakuru cyitwa Libre Belgique Afrique, nacyo cyavuze ngo Tshisekedi ahora yikanga Joseph Kabila. Marshal, kuki Tshisekedi ashobora gutekereza guhitana Joseph Kabila? Nuko Tshisekedi atabyemera, bishobora no kuba ari inyandiko yateguwe n'abatasi ba Kabila nabo kugira ngo bahindanye isura ya Tshisekedi, byose birashoboka. So iyo mbaje ngo Tshisekedi rero kuki ndagira gutya, ni nkuko nanone wakambaje uti kuki na Kabila ahora yumva ko Tshisekedi yamuhitana, byose nawe akaba yabitegura ibyo ngibyo. Usofa ntabwo dufite amakuru ku mpande zombi, ntacyo leta Kinshasa bivugaho. Umushinga urimo miliyari 2 z'amadolari, uzi ko ikibuga cy'indege cy'Ubugesera kizubakwa na miliyari zijya kungana gutyo, ukambwira ngo ushoye umushinga ungana gutyo kuri Kabila ngo uramubura? Izo miliyari n'igihugu cyazirya na Zimbabwe yazirya niba ariho Kabila aherereye. So urumva ari ibintu by'ibikabyo rero. Miliyari 2 Kongo z'amadolari yazikura he zo kujya guhiga Kabila? Ngo noneho ngo bakanamunanira miliyari 2 agahitanwa ngo n'itsinda ry'iparatuni itanuzuye bagiye koperatingira muri Zimbabwe. Iyo nkuru irimo ibintu byo gushyushya inkuru, nta kintu mbonamo. Nta kintu mbona, gusa bakimbirana, ariko mu banditsi b'iyo nkuru ashobora no kubamo influence ya Kabila kugira ngo yereke isi yose ko Tshisekedi amuhiga. Ariko projet yo guhitana umuntu yashyiriweho miliyari 2 ariko Tshisekedi aherutse kuvuga ko umutwe wa AFC washinzwe na Joseph Kabila kuko atigeze na rimwe yemera ibyavuye mu matora. Bakubwiye ko Tshisekedi yigeze aba perezida, yigeze aba na guverineri, yigeze aba n'umudiplomate muri nibura ngabe visi babungirije ba ambassadeur z'uko babita, ngabe intumwa ya mbere cyangwa ya kabiri muri ambassadeur yose. Tshisekedi yirasa mu birenge amasasu. Abajyanama be ibyo baba barimo Kinshasa ibintu bahugiyemo, haba Patrick Muyaya ushinzwe communication ya Kongo, ntabwo ntibajya begerana ahari, umwe atangaza ibyo ngatangaza ibyo. Wewe umuntu w'umuperezida watangaza ngo umuntu nasimbuye ku butegetsi niwe wenyeshyamba n'itiri ikindi gihugu?
Kabila se nawe n'umunyarwanda niko bamugize. Niba urega urwana na politike zawe weheze inguni ufunge umutwe, n'u Rwanda sizabivaho, ubirwanire ubiharanire utsindwe cyangwa utsinde. Urumva ariko nutangira kuvangavanga uracira imanza abaturage bawe ngo niwe wagize AFC, n'abaturage barabemera, urafata umuntu wahoze ari perezida ngo nguwo perezida wa AFC kandi ni wasimbuye ku butegetsi, abo bantu bose urajya kubahindura abanyamahanga birakunda. Reka nkubwize ukuri, Tshisekedi ntabwo afite abajyanama kandi agaragaza ko atari nuko utabyita kubyita perezida bigoye, ariko maturité politique iragoye cyane. Cyangwa se harimo ikintu kimeze nko kuba abantu batamugira inama ngazubaye, uri bukaba biserere bari bamugiraga inama bagafungwa batandukanye, ubanza ubujyanama bwa Tshisekedi budakora neza ku buryo ageze kuri level yo kuba nko bya bintu wamugani twigaga muri primaire ngo wabidishye. Iyo Tshisekedi avuze ati Tshisekedi Kabila n'umwe AFC, abajyanama ati n'uwego n'umwe AFC bidishye. Urumva ese n'abanyarwanda yego kuko n'abanyarwanda turwana nabo mwidishye, ariko ari umuntu ufite abajyanama muri politike ntabwo yakwagitinga kuriya ngafata umuntu basimburanye ku butegetsi amushinja Alias Fleuve Congo, amushinje buri kimwe cyose, kuko mu yandi magambo ubu urimo wempoweringa wongerera imbaraga Alias Fleuve Congo. Si ubwa mbere tubivuzeho hano nko kuvuga ngo Kabila, uzi Kabila agaragaye Bunagana akagaragara irucuru, Tshisekedi yabarangiye. Rega Kabila ni umukiri uriya muntu perezida ureba kuriya. Kabila yategetse imyaka 18 Kongo kandi ahereza ubutegetsi Tshisekedi mu buryo bw'amahoro. Uramushyira mu nduruburi za AFC yashaka kubikwima ko yari kubukwima ko diru yawe yuko wagiyeho Colonel Nanga yishyize hanze. Kabila aramushakaho iki? Kabila agiye mu bya Tshisekedi akamurwanya, urumva akamuprovoka bigakunda. Ntabwo nzi neza ko Tshisekedi muri no manda asigaranye imyaka 4 yava mu maboko Kabila. Kabila hano yashinga ibiganza n'ibirenge umuriro wakwaka. So nibareke rero kubeshyira Kabila cyangwa bamwomeka kuri M23. Kabila ari muri M23 ntabwo nzi neza ko biranagoye kuntu baba nahuje ari we yirashaka bereza Bugande. Gusa baravuga muri politike nta mwanzi uhoraho cyangwa umukunzi uhoraho, ariko kubona Kabila mu isura y'ibyo Tshisekedi amushinja biragoye. Gushaka kumuhitana ni ikindi, ariko no kumushobora ni ikindi, byaba bigoranye cyane. Aramutse Kabila abaye atariho byafasha iki mu mahoro ya Kongo? Atariho ku mpamvu twese tuzi ziri naturelle, Kongo ubuzima bwakomeza, ariko atariho ngo uramuhitanye. Kabila afite abavandimwe bakomeye, Kabila isiramuzi. Sinzi byaba ari nka bya bindi bya rwa rutare rwa Kamegeri ushobora gushaka ku mubamba ukaba ari wo barushyiraho, kuko buriya Kabila nawe yahagurutse yakugambanira kandi uri perezida bikakuranira. Mu perezida w'imyaka 18 kuriya agatanga ubutegetsi bwizo mahoro, n'umusenateri mu gihugu, afite ishyaka rya PPRD. Urumva ugiye kumwikorezaho ngo uramuhitana, ahubwo ikintu cyabera kibi Tshisekedi ni izo tentative ashinjwa zo gushaka kumwica no kumuhusha, byonyine byaba ikibazo. Ni senateri ariko umugore waherutse kuvuga yuko amafaranga ye agenerwa n'itegeko atayabona. Kabila ni umukire na Sena yayihemba igihe kinini cyane. Ntabwo ntafite ikibazo cy'amafaranga. Okay, nkuko ubivuga rero hari umugabo uvukana na Jean Pierre Bemba, nawe aherutse gutangaza ku ma televiziyo avuga ko kuba perezida Tshisekedi avuga ko Kabila ari inyuma ya Alliance Fleuve Congo, atabona ko byaba ari byo, kandi uwo ni umuntu uvukana na Jean Pierre Bemba, umwe mu bari muri guverinoma ya Kinshasa, akavuga ko Kabila ari umuntu ufite izina rizwi cyane ku rwego rw'isi, ufite inshuti ahantu henshi, ku buryo atabona ko yajya mu byo kwanduza iryo zina rye ngo ajye gushinga inyeshyamba. Ndetse akanavuga ko Tshisekedi ashobora kuba abajyanama be baramubeshye. Ubwo urumva ko rero twenda guhuza uko byagenda kose, itavuze umwe ubwo badukurikiye no bazikuriramo kuri kwabo. Wenda arashaka no kumusukumira muri ibyo ngibyo atanabirimo, ngamutere frustration, ngavuga ati Kabila yumvemo kubwo ahigwa amakiriro yafite ari Alias Fleuve Congo. Ariko nibyo nakubwiye ngo nabwo urakoresha iyo turufu, ariko uraba urimo witsinda kumvikanisha ko M23 AFC bafite credibility yo ku rwego rw'uko n'ugeze kuba perezida yabayoboka. Obviously Tshisekedi yirasa mu kirenge kenshi, abajyanama be ntabwo uzi ukuntu bamugira inama. Hari ibyo yagombye guceceka
sibyo agacungana na Kabila bucece niba koko bahigana ariko iyo utangiye kuvuga ngo mwa FC n'iki byose ibintu byose batura aho ngaho ni ugutura aho ngaho gusa ni kuvuga bigasigara aho ngaho ntabwo ari byo David Marshal, reka dusoreze kuri iki cyifuzo cya perezida wa Angola João Lourenço wifuza gutanga umushinga wa burundu w'amahoro amahoro hagati y'ibihugu bibiri u Rwanda na Kongo Kinshasa kugira ngo uburasirazuba bwa Kongo n'aka karere muri rusange bigire amahoro, ibihugu byongere bibane mu mahoro. Marshal, ndagushimiye cyane. Urakoze Ange n'abadukurikiye bose. Reka namwe mwese twabanye rero mbashimire, abatarakora subscribe mujyare hasi muyikore munakande akazogera, ibiganiro nibiza mujye muhita mubibona, ikindi mukoreshe ya munakore like kugira ngo ibiganiro bigere ku bantu benshi. Ibiganiro byiza ku Museke TV naho ubutaha. Asante.